Moni bata chuan to lai chuan sakrata ka tungoal ta ku presa machay coach. Kay poni to naraksa kon Pohnpei e chuan sakrawal ta ku prensanan kan wow nukilakan nanada konan kanyikan e chuan wow ang katnawin Pohnpei. Pachuan wow nukilaryang katnawin Pohnpei. Speaker and Legislature, Songkapon Labalab, or Labalabakan Cars, Napalian Momoso, Chiapo Government, or I try wow on Chon Wayusa. Yet Sabon Rongen ran much, or a bit, Sabon Wayne Pohnpei, Man Pilipil, or weliepen Pohnpei State, Nan mwomwohd and FSM Congress. Balian no senfis sage, but chuan when Pohnpei pilipil kay. Pornade di arail chuan pepehm, o kaweid pidada, Sabon when Pohnpei, Man pilipil o weliepen Pohnpei State, na mwomwohd and FSM Congress. Niya kalalabak yaw na pachoyong rail pukach, o kalalabak pukach may ang aki, kayo yakasampala ng sos. Karya, Soangen candidate na pepehm na Konehng Usada, yaw weliepen na mwomwohd and FSM Congress. O dahme candidate menet anahne aramas likih koapwoaroapwoarki o Usada. Nagsiyapan ka yung karongepene rekan na sansal sang rail pukach. Ito namin nagpilasot ngayon namin nagrinig ayaw upo dito kolonya ulat yung susunod na tao ngayon ay pepehm aramas aramas pa nanti bimblok ko tungoal o tingnan na koapwoaroapwoarki nebangkang turoki at ay wehi o kuya tatak ang tatak when ka chay ranhoj chay na ko da chay ng sus tiyan ng mga usus medyo so kung iyan na ko sa mga usus ako sus na sa mga yan sila chay din dahil sila ko ng chay o rakapitong chay tama mo chay din isa mga kuyuran hindi na ang putubukan yan sa Noi kay Pilman ay last name Rongen. Noi si Soangen pilipil siala. Candidate man koyo anahne arail narantut. Korea anahne weliepen. Kasi du anahne miyanamu. Kadayo anahne mesama. Kay kaweid ang candidate ron susay totok na arail ususta. Iren na usut Kitail surai ka. Haro ulam mayroon na confusion tayo. Ron totok. Ayaw bimadawala kahit sa usus mas Kitail piliyang tumatay sa tungo. Kitail surai ka pila mo. At puyok po ang rail orin lupa na kayo rail. At kayo ko porki nung alang at kaya na ang rail. Niya rail niya aramas sa away. So ang susang lang ko daw sus Pohn. Pwede may kung kaya pulong ang sus. May mga kiyaw siya ka. Aramas ni susapaan sa doon. Ini turun sus sa hindi ka. Itong pakiyang gulaw ko, hindi pangakil lang ko. Pangakil sa aramas na pangkulang mo, harus sura ka pa. Tungalat, Jason Joel, you can tatok PUC, the Pohnpei Utilities Corporation. You can yang pupuko pilihan collection, that mayaman collector na PUC. Alaler and so you met Konehng Kitail ng Pohnpei Usada liyakan para weliepen ng Congress
Buat nan legislator, mayor, nan Congress masai kunci. Kami ada liakan kan punya pukon weliepen Kitail aramas ng Congress kan mausang Kitail walakan buat liakan rama lembak o anlar sang niaraikin wiwiya pukon kolokol melele o nabak o maawinan aray sinpenini ari kami ada sangat kaya pukat dah, yang mau pukat serbilkan. Tahu saya coba pilih wala Congress. Ngayon ordinal 30 oryo, o ngayon we achieve in primary health care, o kanban rason mo ang Pohnpei State. Ini cuma pepehm, Konehng Usada candidate menet, kayu pasanda samni araiban cuma yang lemku kau namun mekaras. Pergi may raitan ko kauno agan inen kalwa tabin kamarani rai ni raitan ko yata to ni pon nele o nele ni raitan kin pil pahwaramas kan ni raitan kin patohwanda dahme raitan anahne buya ko chalang ka likih rai ko Konehng Usada main koras kapuya mo yang mula cairan dan wehi kita Tohn yang wehi kami kandidate pukok aramas tikelung ke aramas menet ke ini cuma kaweid main ekonem cairan terpilang ni mohon kandidate kau ada mak cairan kan buya kau cairan kau kesana aramas tikelung ke kayu cairan kau cairan irai kakabali arail ini sanapan arail ini kayu and kakma pasangan ini irai sabikan senama yang pukon yang mwomwohd irai yang pukon yang jomne yang wehi nisang chocho karyau na irai kandidate anahne soche tipkita tip me chocho soche kan siswati mwomwohd soche uya mokitium cairan kakan motor yang kakwe kami rai aramas bilang ke isang rai bipasan yang mai business people rai business kan yang bilkak utang kinsong tower pumun kosantin business kosantin yang Pohnpei State FSM yung government anahne yata kosantin pagcairan kak Roberto we have a program menjadi angkatan background check on aramas pukul. Na ni approachnya irail we yang sakai irail. Aku ni cuma yang wangi o kasantian tata kan ni aku irail enter qualify irail yang pernah OPC mendak na FSM. Tanya kasang kalau mara saja kan tahu sama kasantian tatawang ka mag-aamawang chong way ayaw mo na rin pantulang na office. Kung pwede at ay kachkachlang ni usus, at ay pangkachlang, kung bayo pangkachlang ng ususin Congress, wali at ay lang Congress, area sansaler na candidate pa amin niya, o kaya ka kutan kachek chuki, Soangen magparaparata ng government, nan wehi nan konsana ka nan penini ka o cai ka kan jalaki yang on kandidate pukat dai kun kapayata mau ni onibak mau so yata sa rai wa mo ina ko yang menet ke jalan mususe mo mengkarya makasampat John wehi me mampir sembarang usus utang cai koras anahne and kachla patola usus ko ia carikan ka puko yung makasampan ng amendment kecairan acara dia John menet Pohnpei FSM kecairan kasaleta acara pung dan pidada supplement way contoh tok pahn menet upah way akaitan kecairan pahn upah aramas pukat wajah kacaikan itu alat pater sansal ngayon matelani o ipapro
and pui kariau ko submetro. Itungal kom itungal yan sawat. We are regional coordinator on Paliu Marabat Patron USA Climate Ready. Kayu aramas man pasan kumelopung mon aramas di sansal oblia wasaso sansal. Okay. Utanan pasan kumel perkiau ya so papaman o likih way koyan interest in aramas and we are mama. Esotro atrai kaweid aramas esotro koyan and kola we are misuat. And we are never lang kairata way kairata development in wein Pohnpei. Obil onabag maun wein Pohnpei kologolang saral Pohnpei. Aramaso Muone bantu tanan pukau wiayan mama miler katrot mama wiayan Pohnpei berkaitan semua banu sustau ipem iya semua bantu tahu yang ma aban trailan kasawi muone ban modna serot aramaso mia katrot mia mau kaita wiayan Pohnpei memang wiayan pukau kat irai kasaletan kiler sansal prove themselves that they are capable leaders or servants. Mona trailang kamotang rain and share kesembal par. Ira karya aramas man magin wiya example ma. When we are men kalman. Agai ter raban tratta pahwara rambangka ndao iya soni mi bang yan men kalman ma. Mai rai inangi pukakat. Arai no wiya kalman ma mungkromoi. Maso amain trail solusi sa kuproma ma esai kuya example mwomwohd mo na ban subska kagatra ban bisutru ya example mwomwohd ya ban monti ira kasilu so babangan may nangi papa awra ma pausan kuma engkak mia kairoy mas sai kilal sa salamaon aramas man kun mamor ka kairoy agakatra niya ba modi ba dumai sotra kairoy aramas man may nangi papa utana ban kasalayang way man niya ban patrolonan puko takatlonan puko yet wasama man sewasa ko way ang lalaya kairo ba maong Tohn way kaidan omatropeni o banini naman Mr. Kairo sudah kosuyata tanaman muya it doesn't deserve my vote irakapain and be the strong voice of the people. Yang semua try pelan aramas, engkau yang try lo mau tidak nanti awak try kan irailan uya ngilan men Pohnpei. Dahme Konehng wein Pohnpei engkau apali kapayata or priorities in wein Pohnpei. Arail mek try maita rail ngilat rail. So try kalian kian rail ya kian mai mana manuat mai wawa ngilat ngilan aramas. Kaitan awan mwomwohd peningila anan pan poita ari ma aramas men inangi uyap ko absolun kasalata ngila sorgan champion aramas sorgan champion cause human will be of good benefit to the people niya segwe ason revenue solution amen kagatra absolut we are good voice of the people niya ba monti niya mail mundir na siarkan mail kan mazaban pelata mail pagpadian mail tatak human trela bala apal o sutran bangai po mail ban apali kuburan Tohn way Tohn met ya mail kan radag usus mail kan kait karagara mail kan wawan ki aramas o mwomwohd mag mailan kolokol ipak angkora mail mekan uya weliepen mail kameraman makit ma kian mail aramas kian mail pukawot o mail pakin gargarak mag mail men senta taangkan kumail o niya mail moto dinan ser gar mail taban meliala mag kumail uya weliepen aramas mail uya nilat mai ba ya visionary semai tang mai bukat of mai pay ba kita mag mai ban tawian nan tuala ba musik to bukat you need to prove yourself you need to be
Malangana melelian mai ko melelian tang mai noki dia mai wangin pat seli dekat seli Pohnpei tenan kami tikan o ya pak mai men papa ada siapa kita mai langkah buka mai lang piltaraman masa pilih kasawi ku mai sebelum kasawi warna mai tatok ai tumalat armen sato iwiak Tohn melelin wein Pohnpei sang wein kitri kausak payes or ranwat iwiak senior pastor and mwomwohd son everyone for Christ nan Pohnpei ari I tatawat meigin iwiak full time nan mwomwohd so ibatawan kamelele me ansawat kay men Pohnpei kay salarno kauti amusus apusus ya me kotio mainan kasambal wehi kamauban ismak thaiban pilatao ong Kitail o tian murkan o Kitail kors an ku kawat Kitail ni sono ku parala usus o Kitail ka propata ismak an wiya weliepen Kitail wen ka kapali Kitail ranwat kaweid Kitail ranwat o menet tian murkan I mainan sawas ku wan kasampalan usus ong Kitail o pung government mai tang Kitail chowe kan Kitail ka pilata ismak an wiya weliepen Kitail Imenan biltete yang Tohn wein candidate kan koros pakai arail ujung arail imenjano arail koros entana apo itu kosan tasu do maitam ai kan sawasa Kitail iragai ne ikamelele metanggap sawasa Kitail rong ni atai banu ya atai pilipil nan musus Kitail karongepene wenggap ya tatan tatok apo itu ikamelele me mai luga pastor mana udang mai riban ke kasih me Soangen iban kaweid kiban kosangan puksarau demasan import. Erkayu ibatawan kamelele me miet tipsong tatong bay mutregin miet tatong ki sang mas kokot. Tipsong tatong pugat mau kaselen. Adami ban sawas kita pemaban kapya tipsong deterjan tatong Kitail Kitail kap tatong ki. Erkayu tipsong tatong me kamelele me rakila mutregin kalap tatong ki iban Usada candidate mana bai penene to Tohn wehi mau kasele at miane patohan kamelele me pahn mausan ira kariau tipsong tatong muktai kalap tatongi tak codok taikin aramas mana wehi parato rei painangi ayanan ari tipsong tatong muktai kalap tatongi mau kasele at miane patohan kamelele me pahn mausan ira basilu Kitail tatong tipsong chanakeu Kitail kalap men aramas me school laut o aramas me experience mau kaulul inanen kaselen abyet me inan kaweid kin Kitail ranwat me ibatohan kamelele me pahn sawasai Kitail ni atai pahn uyada pilipilwat sabal men kauna masan sang nan labin batak ira laut silu ira titik silu iban watabang Kitail me masani Kitail katawana wei sangup melel o lalawat berayang ngecapin waraman o incingipiam nan ammau yaman maka banu yamet kojo aramasakan ban kubur paran kentongan ritip sawang tatawat me inan pagiran Tohn wehi ibatuan kamelele me Kitail koros saulam men Pohnpei Kitail kin kautak Kitail yang tua yewe pelian lamalam Kitail nan tiang kapakap pagiran kauno yang kap kamarani Kitail Kitail kap pilata aramas me melen o lalawat aramas me bani nanen melelong dahme ukam me ban koyam o en lalawatong isang aramasut yamomon ay bana sa aramas me melen o yamomon ay bana sa aramas me lalawat naname mau Mia mana bak men nan puksarau ta wala men nan markiman men puksarau kawit kin Kitail me uya wala men me kayu lalabang ko sampaut so pro me lalabang mo tamur ye nan markisalman nei te na trak ari raban me kawit kin Kitail nan puksarau me inenen dal abi kamelele me irabukat kan ka ki so sei Kitail Kitail kak ta tong dia Kitail men pilipilo Kitail kak kasawi kilang is sama aramas tamu tan pan konong kueki mak Kitail ban plata aramas me konong ukawat kamau Kitail o kamau ban tian mu amak Kitail ban su kau ciam
bila thail lo ka thail apan o bil kapalot bil ban podium dren nei thai seklikan ari mana gistawa dalam thail rayo ira ka sambal yo nan ecclesiastes ralauti su ira tutuk eo atamau mausang len wai pai laut kan ieu labin kaweid ung thail kan atamau e mausang len wai pai laut kan atamau ko to sang ni ai tan nelen o lalapot nian so nei nelen o lalapot tiang ya sorry nan kami ya riwasan na tayo pan ko to sang ni ari kaweid king thail me e karasaras ki tatong ki len wai de le pai laut kan wasan kaweid wat kana atamau e mausang le pai laut kan ito trawanto potolin leyo puyen kap ya kita men sawas puyen kap sawasi kai puyen kap soman kawe wiran irawat atamawa mausang le pailaut kan lewat kita serbang kap net pon lewat laut taban kisang paina ok tapatik petame ni lale en kap pitoiliti iya semok taban kap net pon lewat lembok kinusa kala sang nia kaitan kasaletan mo er bo mau lewat akan sang ni ai dan patik le ko pon le en kap kowe apan so mo pon le ni lale sudah merot kan tas rudang kap kelang on net yawan bo mau lewat er aramas melen aramas men kan insono ki kiwe on sawasa aramasakan sang kito I rakayo ni men sawasa kun kai I rakayo ni an sami dan patik pon lewat esadun po mararala po totola saman po euta ai sawas may dan patik ito po makampan net ito po mo akasampalang chay melen ay maurian na mau melen ang soparas yermen awo ko kita makarandangan sa uyaw ayo kita lamamay o nag ay biwo kita lamamay isirga patik le saman po patik le saman po open one rose kan one two kan pon seven wai esrukun ko kita akin tutu wet ari mele la ramasman mekan na mau mele aray nama I mo manama mo sero ko kita mo yew men so sa kai ira bariao pasang kaweid wat masan kaweid ung chai me kan po mau sang kan mau sang ai samai ka dekle pon le mi tanan par esro ko yew ni ai dan mele lo la patong ko yew me aramas bilangnya o likiyangnya atayo pon lew akan ikibak pasang wasa koros aramas kan net aramas kan kapundi mele o lalapot ira basilu ni ay pan masal sang wasak set kambil patohwanda lewat pon lewat pamini tanan karawot aramas kan mo tan patogotin mele o lalapot na ray no ramasan sange sambaw tagay ray pinta karai limita retai ketai kos yai rai pergi lalabot so melen merpatogotin anai so merpata sansal mau tan mele long rai puko lalabot so rai puko tai bangga pergi laba bainan weliepen Pohnpei obil retai Pohnpei isuraban inta taat ipatowan kamele le wen Pohnpei pergi aramas pukat mei kos ya mau tan ketelong koren pilata ren melen o lalapatong rai puko ibang kain sangkila lewat pan ka to an som pila lewat pan ito sanglan ko sanglan an sama kan ni milale esreban ka kawarai ka karongepene mia ipatuan kamele le iran kaweid wat kan ka so se trai nan usus magtrai so bai dami men kai gila ni an som sabal men kauno war amen sola yang rai pwedian so me tangala Yesus tamaruya tanara plata ol riaman weliepen ari mona rai tan ususo tanara kapakapki irai kapakapki onnak irai usata pwedi metraman rana kai tekin merian ar kauno bot so se rai pilang rai isma konong nan ser ai cuman papa kang Tohn wein Pohnpei kasampalang Kitail lauki kapakapki kochen kaweid kong yo kaweidia pokchan kap ya ta pilipil mekan mawang tarangot o mawang tian morkan Atay Andrew Wilson ngay men
meteleni ai short ngai sobar wali sageu yakasampadan usus om emanaman kecai awia puko kesampat puko mesarau mekut mesarau ma emanaman kecai ban pen metawanya peni tekubur irawatong peni teban tiara tama usus makasampan ibang patohwanda ira tepe metang motomot o ikabor-bor ke metang kaweid kayu Presiden watawat me ataki Abraham Lincoln ekosia temasani ballot eu kelesang bullet eu oh melen leading kasiki dua tasang central pari a mauin masan wat puiki ballot eu me emanamen pan siapangki tekapat wilayah tanah khusus ballot toto yumat aramas toto akana esang leading kasiki iya berkesampat ugi toto aramas meban audeta talbon khusus kala menet wakala sayang akan lansang leading kasiki akaryau iren semenkan bahasa ni lower voter participation is a silent threat to democracy. Wehi ma turun suspan malalau we have a makut cover on supplementary democracy. Ama pelian met ma turun sus abil kasaleta kailan supplementary democracy. Wehi usus and Tohn wein kin kasaleta utut and Tohn wein ma amendment Kitail Tohn wein Pohnpei kubur ngai patohwanda usus sudah kata manko kabar ipatuan interview silent threat to democracy silent winna way sidi usus apa kasaleta o pangingin kita ini uyak mekut kabar om supplementary government the supplementary way and so course me kada pe the candidate mungkin sansal dan bawa mana kilen tengor kita mangir sauna aramas kayu irai kin kasaleta imen papa aidan wababua iban coba lama puksarawa Pusarau macam maturi sekolah, erotik maturi sekolah. Pensi semasa ni, isu koto aramas and papaya, ikoton papa aramas. Ika meli ini kandidat kakeluya. Oh ini merasa mana kita tuan lagi. Ramen papa, ika sampalan papa. Presiden sekarang ibuki, kita saleta. Dan saya campaign kan mengirim papa wehi, mengirim papa aramas. Tapi ansur ke kandidat menpan kata tu patron, imen papa, wewa ipil tungoal ke, wikamel me aramas en wewi, me apan papa aramas. Iran kita kasaleta, imen pupu sela, tetangkan ni. Itabiata te wiya ari ansho mereka kasaleta pengerai Kitail aramas ki metaweta te kubureta songkai tam Kitail kuburki tam Kitail nangya abnu tan sansal tam Kitail kaskasik sangwen emen candidate Kitail kaskasik iranen mele tam memasan yang Kitail te campaign ki dan kapaya dahme wehi noke karya iranin kesampal ki apa-apa ni aramas koros ni parak kesidu pepehm sebenarnya puko kaidit enakai ansur me kandidat menpan masin emen aramas en kesampal ki aramas en melele aramas iranin pilsa bulman ki meminwan masani to be responsible
aramas kos kin kas awi tapasan sabun marai sawas and par ini sansal nan mesenan men Pohnpei te silang men Pohnpei maka dagang kabin Pohnpei kaya biasa isme sabun metotok en Congress te pasal kau wo te lubitu te wehi kadagin ben tenaki o kasawiyata tetok naman iren kan makin ususta ini ni nama yang kadang-kadang ben kasawiyata poita te sudah poita menet te sudah menet nanti yang sudah nanti yang masih ni wal buka caring responsible real honest sampai kors ime tungoal iba perlu ngai ime banyak kas kilikilan orang absam buat perbuatan nanai no ime ban kas kamera ni ime Tohn sus kors ban dia taban kas no kat Ye me chada besabal me chayrongan ranwach, mako masaniya tapachwane rong pachach, o kupur kicha saan kasan saratan rong me tuachemech. Akong kupur kalangan, like or share video watch, subscribe on FSM YouTube channel, follow FSM Facebook page, o pepehm FSM AM radio, good back with Isaktual, FM radio, walisak walupon silo. FSM live feed na YouTube o Facebook, open na FSM DC cable TV channel Riesakriya, pagong yung kakmangin, tapachwawan rong kapakan, mapapachwada mo rin match, kailangan ng purkarosya o kasalegya. Sa